Dragi prijatelji, da li ste ikada imali problem sa korovom koji preuzima vašu baštu ili polje? Da li vam je dosta provedenih sati u čupanju samo da se korov vrati u kratkom roku? Pa ne brinite, u današnjem videu ću vam predstaviti najmoćniji organski herbicid za suzbijanje korova koji će učiniti da naporni korov nestane za samo 2 minute. Prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Lajkujte ovaj video, podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. Recept je veoma jednostavan. Sastojci: 1 litar belog sirćeta, 1 šolja soli i 1 kašičica deterdženta za sudove, 2 litre vode. Uputstvo: u većoj posudi pomiješajte belo sirće i so. Dobro promiješajte da se so rastopi. Dodajte deterdžent za sudove i ponovo promiješajte da se sastojci sjedine. Prelijte smjesu u posudu od 5 litara. Dodajte 2 litra vode i ponovo promiješajte. Vaš prirodni herbicid je spreman za upotrebu. Kada koristite ovaj herbicid, nanesite ga direktno na listove korova. Pripazite da izbjegavate prskanje biljaka koje želite da zadržite. Budite oprezni da ne koristite ovaj herbicid u blizini biljaka koje su osjetljive na sirće, poput kiselih biljaka ili nekih vrsta cvijeća. Dragi prijatelji, ako vam je ovaj video bio od koristi, lajkujte ga. Pogledajte i ovaj video koji vam predlažemo.